a re ntse re eme a re rapeleng. Ke laletsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe, mme a boloka nnete ka ho sa feleng. Amen. Phutheo e halalelang a ke leneo mohau le kgotso ke Modimo le Morena wa rona Ntate wa rona Jesu Kriste. Amen. Hoseng ona ha re kena ka hare ho tshebeletso ena, re kena le Modimo wa rona ya minela mina toko Hosanna 1-6 o kgethele a re duleng fatshe. Phutheo dumelang. Dumelang. Mina toko o re o kgethelwe tsatsing lena Jehova o bane re le bana ba hao. Ha re fumana pesaleme ya rona ya ho bula tshebeletso Psalm 43 verse 3-4 bua le rona e re romela lesedi la hao le nnete ya hao di tle di ntsamaise di nkise thabeng e kgethehileng ya hao le mehaong ya hao ke tle ke finyelle altareng ya Modimo
o modimo o ko thabelang ka tlasimoloho ke o binela ka repa o bane le modimo wa ka modimo ya halalelang wa tshwanela le rona re ke di binele modimo wa rona ka di arepa tsa rona re mo rorise ha re minela Hosanna 223 Hosanna 223. ka metsotso yotlhe ha re tlholohetse Jehova re re ho yena a bapele rona ke ka ho ha re tadima Psalm Psalm 34 verse 1 to 3 e re ke tla rorisa Jehova ka mehla thoko ya ka e tla ba molomong wa hae ka mehla mohlomonghi ha rapela Jehova o a utlwa o mo pholosa mahlomoleng a hae kaofela o bane theko e le molomong wa Jehova le rona o jwalo ha re bina Hosanna 253 hoja ke sena wena Jesu moloki e motle hoja ke sena yena ruri nka fela Hosanna 253.
jwale nka reng wena Jehova a o se o nkgauhetse hobane rato la hao le ke lona le ntlholang le halalelang ke ka hoo Mapesalome ha re tswela pele ho Psalm 95 o re tlohong re phahamiseng dipina tsa rona ho Jehova le meoyo ya rona ya nyakallo ho lefika la poloko ya rona re hlahise ho yena ka dithoko re utlwahatse ditlhase tsa rona difileng tsa hae re utlwahatse dithoko tsa rona o modimo wa rona CWL a ko dumedise phutheo kutlwa wa dumedisa CWM a ko dumedise phutheo re a dumedisa CWM a ko dumedise phutheo Bontate a ke le dumedise phutheo kutlwa Bacha a ke utlwe
a re ntse re eme jwalo a re tiiseng bomong ba rona o Kreste. I stand tall. Ka mothusi wa me a mpitsa ke mo latela. A re duleng fatshe. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Kakaretso ya molao wa Jehova re fumana o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Temaneng ya pele le tse latelang. Ha re fumane yona e baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a bua le Moshe a re, bolella phutheo yohle ya bana ba Israele. O re o bona halalelang obane ke a halalela. Nna Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong lona hlonephe ntatae le mmae. Me le boloke disabata tsa ka. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le ske la rapela medimo ya lefela. Me le ske la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le ha o le jwalo rona batho ba Jehova ke Modimo wa rona. Di be di teng Hosanna 114. Paratua ba Jehova ha tadima moloko wa Israele. Bona le setjhaba se hlokang mohau. Bona le setjhaba se hlokang rekolohelo ya lentswe la hae. Ya ba o tswa bukeng ya maprofeta Mike kgaolong ya botshelela temaneng ya borobedi o bua le bona ka mantswe a reng, wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang wena, gore o etse se lokileng, o rate bokgabane le o tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo, empa le ha o le jwalo hobane o le motho ya sitwang, o sitilwe o etsa seo Jehova Modimo wa hao a o laetseng sona,
e le o rata Jehova modimo wa hao le o rata wa heno. Ke ka ho tshwanelang ho ba e mong le e mong wa rona a ka ikatumetsa ho Jehova ka ho ikopela boitshwarelo ka ho etsa boipolelo ba tumelo ba apostola ka mantswe a reng Hosanna 250 ke ngwana hao bitso la ka la hao a lerokwe morena ka Hosanna 250.
Bontate dumelang. Bontate dumelang. Yeah, I get a bontate bomme ba phamisa matsoho. Bomme dumelang. Bacha hi. How's it guys? Cool. Mona le motho thoko wena akere. Ko mo jwetse fela hore ke fumana phomolo sefubeng sa Jehova. Ke fumana phomolo sefubeng sa Jehova. Are tadima Deuteronomy chapter 10 verse 17 ere, for the Lord your God is the God of gods and Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God, who shows no partiality and cannot be bribed. He ensured that orphans and widows receive justice. He showed love to the foreigners living amongst you and give them food and clothing. So you too must show love to foreigners. For you yourself, you were once foreigner in the land of Egypt. Come on, so among the papa take road. Again, there is a zeban before Kopanagaru Akasi. Again, Udimeri Semo to go in. Dumelambana Bantat. Thank you. Are boeleng fase re dule fase. Thank you very much. Hari etsa jwale. Thank you.
Akilebohe, this morning, Kampo Sengwana, we're going to get or receive the word of God. Kutsa e mongwa ba tlotsiwa ba Jehova. Muruti ya holetseng ka ro phuteo yena. Muruti moshwadi ba bangata we know re monkile ra moisa Galina. Yale witse ale Galina re emruti. Ke khutlela lapeng tsantsing lena. I'm going to preach at home. Ke sa ki yo tseba o bina na ke tseba o bina nna le yena re fapana ka ntho tse pedi fela ke re wena o ye nna ke ye motelele wena wa mokhutswane are mara moruti nna ke tseba o bina o feta we ka re mara nna ke bona tsa ole are yena o bona tsa Jehova jalo o tla bina ha bina o tla ba tumela le ntate Matlhare ke moratana le ntate Matlhare bane ona le metlholo ya hae ha kopang le ntate Matlhare.
hlomohate apelo ke tla tšeta go wena o gauela o gauela baba awelelena morena Jesu ke soje ya go rapela o apela o ntse o sisaba temphetelena phuthego ya mogana wa rona Jesu Kriste ke a le dumedisa hoseng ha letsatsi. I greet you this morning, congregation of the Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Ha kereke e re amen. 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 Baratiwa le metswalle, Congregation of the Lord, re tlo fumana molaetsa wa letsatsi la kasheno. we're going to get our message for the day Ho ya ka testamente ya khale. according to the Old Testament, Buka ke ya pele ya Bibele. from the first book in the Bible, Genesis chapter 16. Genesis chapter 16. Genesis chapter 16. Re tlo qala ho bala We're going to start reading verse 13 to 16. temana ya lesome le boraro ho fihla lesome le borataro. Re tlo bala ka story kapa nalane. We're going to give you a story or a parable Ho eo re tsebang bongata ba rona. that most of us knows about it. Genesis chapter 16, Genesis lesome le borataro re bala temana ya lesome le metso e meraro from verse 13 ho fella ho lesome le metso e tsheletseng. to verse 16. Ming ntate Matlhare o tla e bala ka seja tlhapi. In English it reads as follows. Genesis chapter 16 verse 13 to 16. Hagar asked herself, have I really seen God and lived to tell about it? So she called the Lord who had spoken to her, a God who sees. That is why people call the well between Kadesh and Bered the well of the living one who sees me. Hagar bore Abram a son, and he named him Ishmael. Abraham was 86 years old at the time. Amen. Pa ya buileng le yena lebitso la Ata Eleroi, wena modimo wa mpona, hobane a re kganthi le nna ke bone ke se ke bonwe. Ke ka baka leo sediba seo se reilweng le kae leroi, sediba sa maphodi ya mponang. Bonang sepakeng tsa Kadeshe le Barede. A gare a tswalla Abrame mora, mmeng Abrame a rea lebitso la hae, eo a mo tswaletseng ke a gare lebitso la Ishmaele. Mohla a gare a tswallang Abrame Ishmaele, dilemo tsa hae Abrame di ne di le 10 a robile mmeno e mmedi
e tshiletseng. Amen. 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 A re rapele. Modimo rona ka lebaka la Jesu Kriste ntate o matla o galalelang Jehova re a leboga go seng ga letsatsi gobane o boetse re beile sebakeng se halalelang sa lebitso la hao Jehova. Mo modimo wa rona re tlo rorisa le go paka ka lebitso la hao. Ntate o matla halalang hlonolofatsa phuthego ena, hlonolofatsa le lentswe la letsatsi. E bo wena Jehova ya tla hlonolofatsa tsohle tse etsahetseng tse tlo etsahala sebakeng sena. Lebitso la ntate le la mora le la mo halalelang. Amen. Baratuwa le metswalle. Congregation of the Lord, Hoseng ha letsatsi lena la kasheno. this morning, Ha kgwedi ena e hlola matsatsi a 20 a na le motso le mong. the 21st of January, Re fumana ditaba ho ya ka buka ya pele ya Genese. we found this message according to the book of Genesis. Bongata ba rona bo re tsebang hore ke buka e ngotsweng ke Moshe. Most of us knows that this book was authored by Moses. Meng re utlwisisa hore ditabeng tsena tsa buka ena ka kakaretso. As we understood that the news of this book in general, Di hlalosa ho tswala ha lefatshe they explained the birth or the creation of the world, le ho bupua ha motho. as well as the creation of a humankind. Ning hape ke mo re bonang le mehlolo eo Jehova modimo a e etsang. We also see the miracles that was performed by God Mo a arolang lefifi le lesedi. when he divided sunlight as well as darkness. Ke mo re qalang ho bona mehlolo eo modimo a e etsang ka hare ho lefatshe. This is where we start seeing the miracles in this world. Ke mo re bonang modimo a fa lefatshe sebopeho. We started seeing God giving this world a shape. Ke mo re bonang modimo a fang batho ka hare ho lefatshe tseo ba tlamelang ho di etsa. We also see God giving people everything they needed to Ke mo do. hape re bonang mehlolo e etsahala bukeng ena ya We Genese. also see miracles happening in the book of Genesis. Empa ha re ditabeng tsa buka ena ya Genese. But we are not going to talk about the news of this book, Le hore Genesis, boholo ba yona le ho ngolwa ha yona e ngotswe neng. about when this book was authored and how big it Re is. ditabeng tsa Agare, Abrahama le Sarai. We are going to focus on the news about Hagar, Sarai, and Abraham. Meng re utlwisise hore taba tsena tsa bona di fihlile jwang mothating ona. But we need to understand how their news got to this point. Baina le dikgaitsedi bana le batjha. Congregation of the Lord, Hoseng hona ha letsatsi tlohong. this morning, join me Re kene ka hare ho molaetsa o nang le matla. as we get into this powerful message. Lentswe le nang le a resilience. The word, leo le nang le matla. Lentswe le nang le tumelo. The word that has faith. Lentswe le nang le lerato le hlolang la modimo. The word that has the love that surpasses Ho God. ya ka mo le ngotsweng ke Genese chapter 16 verse 13 to 16. According to the word that has been mentioned, Meng re utlwisisa hore kgaolo ena e re badileng. we understand from the chapter that we just read. Ke karolo eo ya nalane ya Hagare. It is the story about Hagar. Mosadi ya ifumanang a le a desperate woman. We find that Mosadi o kona e tsaetsega. Mo anane le ka hare ho diphephetso tse boima. He was under severe pressure. Meng re utlwisisa hore Hagai We understand that Hagar, hore Haga ine ile le lekgoba. she was a slave. O na a tswetswe e le lekgoba. She was born a slave. O na a tswaletswe motseng wa She Egepeta. was born in Egypt. Meng re utlwisisa hore a fihle ho Sara. We understand how she came to A fihle Sarah, le ho Abraham. how she came to Ine Abraham. le lebaka la hobane It was because mosadi wa Abraham of Abraham's wife, eo e leng Sara who is Sarah, o na a hloleha ho beleha. was barren.
jwale a hagare But now Hagar o tlohile Egipeta go lo sebeletsa Abrahame came out of Egypt to work for Abraham. mme ha Sara When Sarah, a qala go latlhelwa ke tshepo when she lost hope gobane ka dilemo over many a years, ntse a kopa go Modimo as she was requesting ka God dilemo many years, a ntse a qela go Modimo she was asking God. go na go sena phetogo There was no change ene e etsagala bophelong ba that gagwe was happening in her mme life. a latlhegelwa ke tshepo She lost hope. she started to being impatient O ile a a etsaetsega. qala a furalla She turned her back. a tshwana le mosadi wa Jobo She was just like Job's yeo a wife, ile a reng go Jobo who said to ga Job, Jobo latlhegelwa ke dintho after they lost everything, rohaka Modimo yona curse your God. gobane this God of Ka yours gonne Modimo o wa ga a na maatla He has no power. phutha Modimo hegame Congregation of the Lord. baratiwa le metswalle Congregation of the Lord. ka dintho tsene di etsagala When this was happening, Sara ha qala di-motive tsa hae tsa eo a di etsang when Sarah started her motives, a qala to ba disunion le Modimo wa hae o ile a tswa when from her God. le jealousy ya ba ya introducewa ka hare ho yena Jealous was introduced inside her. mme go ga etsagala It happened. hore there was a slave woman The very Musadi yo Walekova bana ba mo tlisitse ka hare ho motse who was brought into the village hore a tlo hlokomela motse wa so Abrahame that he can keep Abraham's mme go hlokomeleng motse wana wa Abrahame by keeping the household of e ne se Abraham. go hlokisa fela It was not only to clean. letlolo ile ya etsagala Miracles happened gobane go ne go batlegala mora because they were looking for a eo son Modimo a ba tshepisitseng yena that God has promised them. empa ketsogola ena e ne e sa etsagale But this did not happen. now baratiwa le metswalle Now, congregation of the Lord, ke batla re tlo understanda Hagar's plight I want us to understand boikgogomoso ba Hagare. molaetsa wa letsatsi lena Message of today. ke a text verse ya rona It's our text. ata eleroi Umudimo o bona. Modimo ya re bonang God who sees us. baratiwa le metswalle Congregation of the Lord, chapter 16 ena ha re e bala when we read chapter 16, e re introduceetsa Hagar it introduces Hagar to us e le lekgoba le tswang motseng wa Egipeta as a slave from Egypt, e le mosebeletsi wa mosadi Sara as a servant of Sarah, eo e re utlwileng hore e ne le mosadi wa Abrahame who we have heard that she was a wife eo to hape re Abraham. utlwileng e ne e le a barren We also heard hore o ne a sena eo re pelegi. utlwileng hore o la latlhelwa ke tshepo promising ya We Modimo also heard that she lost hope from the promise of God. empa diketso tsa Modimo di etsagala ka mohlolo But the action of God happened in many ways. eo e neng e le lekgoba The one who was a slave ke yena ya tla tswalla Abrahame is mora the one who was going to be born a son bobeding to ba batho Abraham. bana boboneng ba bona The two of them, Abrahame o na le dilemo Abraham was le old. mofumahadi wa hae o na le dilemo His wife was also very empa old. botibong ba pelo ya Sara But deep down in Sarah's she heart, never lost hope o ne a sa latlha gore ka le tsholofelo leng la matsatsi that one day go tla bana le there mora will be a son. but little did she know O ne a sa itse gore mora ha no tswala ke that yena she will not born the o son. tlo tswala ke The Hagare servant Hagar will born that son. Hagare baratiwa le metswalle But Hagar, congregation of the ha Lord, qala ho tlelwa ke boima as
Yes, she was under pressure ke bodintho tsa motsengwana wa Abraham about what was happening in ba re a Abraham's ipuka life. a ya legwata teng She went out in the mo wilderness a lo rapela ho modimo wa hae where she prayed to her God. mo a na tswa batla ho etsa kgomano le modimo wa That hae is where she wanted to make communion with her God. moruti motla ntho tsena di ang distracta tse plaka mo di tsamading ha ka itlo wa jwale ene e beretswe kwa morao Theo, it will reduce. but it's fine re ke tswele pele baratiwa le metswalle Congregation of the Lord. ha gare a ya legwata teng Hagar went in the wilderness. mo a lo ithola teng That is where she wanted to find herself. mo ana a lo ipatla a ipatlisise She was going to do introspection ka gara go boima bo ana phela ka gare go bona inside the difficulties she was living ning in. temana ena ya lesome le metso e meraro But verse 13, re utlwisisa gore a bua mantswe a gore we understand she said the wena o following way. modimo ya mponang You are the God who sees e me. leng Ata eleroi Mudimu yompona. ka gare go le gwa tata. Inside the wilderness. Let me take you a bit ka gare go le ga tata. E re ko tseya ganyane in the Ke ne wilderness. a wilderness Ka mo le gwa ka tateng. gare go le gwa tata. Ka mo go senang sepe. Go ne go sena metsi There was no go ne go water. sena dijo There was no go ne go food. sena le lerato. There was no Empa love. a bona go le molemo. But it was I good. must go to the wilderness. Gore a ye in the I middle must find wilderness. myself. Gore a Gore ke tlo iphumane. ithola. So that she can find Gore herself. modimo ya mo bonang The God who sees her. a kgone go mo bona. To see her. Lengolo lena This scripture. moruti mo ntla itse historia. Moriti Montšha, o bolele ke ra history. Le tla understanda why ke bua history e kana kanadi. You will understand why am I saying this. So that ke batla go ba le be closer to the picture ya story sena se ga se balang. I want you gore le nne gaufi to the scripture. Ning le bophelo kapa seo a lesson e re rutang sona ka batho bana ba bararo. What the scripture is teaching us about these three people. Bohloko ba basadi bana bone bo le bongwe. The sadness of these two women, it's one. Ba ne ba le overwhelmed ka dintho tse etsagalang ka re maphelo a bona. They were overwhelmed by what was going on inside their Ga lives. fihla ka gare go le gwa tata. When she got into the wilderness, Ke mo a ile etsang dithapelo tsa meka le mehlolo. this is where she was praying for miracles. Ha ne re le kerekeng tsa di-Pentecostalist, When we were in the Pentecostalist church, go ne ke tlo kgonahala re ke bue ka leleme. it was going to be possible to talk in Empa ka hobane tongues I'm in a reformed tradition, because you don't have Reformed ke tradition. tlo hloleha go bua ka diteme. I'm not going to be able to talk in tongues. Empa ha gare But Hagar, a ya ka gare go le gwa tata. he went into the wilderness. Ha fihla le gwa tateng, When she got there, dintho di ne le boima. it was very difficult. Dintho di ne le dithata. It was very difficult. Dintho di ne di le boima. It was hard. Dintho di ne di sa kopane. Things were not adding up. Dintho di ne di kadikane. It was mixed up. Dintho di ne di bofelefele. It was just upside down. Oh, ya bo mamoruti Shibalo. Mamuruti Chibalo. Dintho e ne le mebango. Everything was messed. Kopane. It was upside down. Ka gare go le gwa tata. When she got into the Ka gare go le wilderness, molemo. she saw it fit. Make a communication. Gore o tshwanetse a etse kgolagano with her God, because she knew as I got into this village, I was under pressure. When Hagar got to this house, she had this pain. As she got into this house, when this happens, God saw it necessary. Gore ke ipoele morago. Ke itekole. When she got into the wilderness,
Baitsedikwalo ba bangwe said it was very difficult. It was in the middle of the day. E ne le motshehare o mogolo. Dutse fatshe. As she was seated, A sheba morao. she looked back. Go ne go na le pono that was going inside her. When she looked at the life she lived, as she was looking at this, it took her back where she comes from. We le anna le pono about her life. It happened that you are a woman who's got a heart. When you look back, you cannot identify yourself. God is saying to you this morning, Modimo yo mpona. God who sees me. Mo maemong ao. Well, you will say this words. Modimo ompona. The God who sees me. Ata Elroy. Modimo ompona. Motlhomong ha ke itse gore ke bua le mang. Maybe I'm talking to someone who said the life has boxed me. Life has boxed me. I don't even have an identity. Myself. I can't eat. But the people are looking at me. Mo maemong ao. Say this word. God who sees me. Modimo omponang. If you can't identify yourself, say this word. God who sees me, he will see me. When the sun set, he will see me. When sunrise, he will see me. Say this word. Modimo yompona. Wherever you find yourself. You must advance yourself. Moret. I did. That this morning, I'm talking to who? It happened that I might be talking to a woman. I might be talking to a man who says this morning, hearts of kontlong ya hae. Motlhomong go na le mantswe a tswileng mo go wena. There are men out there who did this and this. You might find yourself in a situation O ka iphumana o le mo maemong a rileng that I don't know how to explain my life. Ya ka monna. But this morning, how to tswa ka monyako ola. Say this word as well. God who sees me. Ata Elroy. In that pain you find yourself. Mo paining ye o le mo go yona. Say this word. Modimo ompona. To youth who just wrote matric last year. O ka ikeria o le mo maemong a rileng. Di a o palla tsotlhe. Know that Situation you find mo maemong a o fumanang mo go ona. Bolela mantswe a. Bolela mantswe ka boikgogomoso. Modimo o mpona. God who sees me. Ka matsatsi ao. Teo di fumaneng. O tshwanetse o nne motlotlo and tell yourself. Ke tsaka. Ke thuto. Nka se boele ko morago. Ke a ko pele. Modimo yo mpona. Ke modimo o bona. they might even talk about you. Ba ka ba bolela ka wena. It might happen they will be talking about you. Baba are making your status. They said you got triple H. He didn't write, he didn't read. Bolela lentswe.
Modimo o mponang. This double H is taking it towards it. With this double H that I got, Triple Z that I got. le triple Z tse ke di kirileng, Mean nothing about my life. ga di na bokao mo bophelong ba me. A lesson plan about my life. Ke thuto e ke ithutileng I yona. have learned. Ke ithutile Hore haebenyaneng, so that ke ne ke bala ka ho ikutswa. if I was not reading well, Chapter 1 fela. reading only one chapter, I am fatigued. ke re, "Ah, ke lapile." O batla ho everything ka 5 minutes fela ya nepe. You only take 5 O minutes nap. ikwela ka kobo. You sleep. It's a lesson plan. Ke thuto e o ithutileng yona. Ha o ya ko morago, Introspection. ha o itebella, Learn hore. o tla ithuta gore Fall and once. ke wele hangwe, Fall again. nka se wela bobedi. Tlamehile o bue mantswe. That is why you need to say, "O Modimo o mponang." Bona. God who sees me Situation. mo maemong ao. Ba bang gape ba pheta degree for 4 years. Some have repeated degrees for 4 years. Ke na le one module. Ke na le module o le mong. Ntate Montla wa o tsebe. Moruti knows it. Bana o bitsa hore ke Introduction to Ancient Israelite Literature. It was named after what he just said. That was the most difficult module. E ne le module o boima go I fetisisa. failed it 4 times. Ke feitsegane. Ke ngola, I was writing, I wrote. ke thole supplementary. Ke boeletse Ha ke kgutla supplementary, after supplementary. fail beyond repair. Ke faile hopelessly. Kgutla hape. I went back. Ke lo register. Ke ngwadise hape. Ngodise. Re-register. Hape ka June. Wrote again in June. Di results di tswa ka July, August, September. Ha dipoelo di tswa in July, August, September. Tari again. Poeletso hape. Ngola supplementary. Ke boeletse hape. Kgutla supplementary. When they come back, Ke o fetse ka 2 marks hape. 2 marks short. Let's go back again. Ke boele ko morago. And a PhD for that module. Ke na le PhD for module o. Now you might find yourself. You will find yourself as well in that situation. Those 4 years of failure. The 4 years of failure That's mine. is not the, No yante. where you going. Those 4 years of failing. Those 4 years ya failure. Di a o lokisa go ya ko o batlang ko teng. Say the word. Modimo yo Say mponang. it proudly so. E bolele ka motlotlo. Don't be afraid. Say it proudly. Modimo o mponang. I will walk. Ke tla tsamaya. Ke tla tsamaya. Walk. I will walk. I will walk the walk. Ke tla tsamaya leeto. It was utter Elroy. Modimo o mponang. My voice is loud. Abata ba stream on YouTube. Baratua limit. Congregation of the Lord, That this is also a lesson. Where you must fix things. So don't get a wait my time. Baratua limit one. congregation of the Lord, Kuna le batswadi ba rona we have our parents. ha ke tlo phetella. As I conclude, Ha ba khutlela mosebetsing hana ba tswa mesebetsing. when they go back to work and coming back Ba from bang work, tsile ka pele tse bohloko. they come back whole. Ka pele tse bohloko. They come back with broken hearts. Ba bang ba lona ba le buile mantswe. Some of you, they said this way, You make yourself better. we get our kaone. Ona na re thola position ya CEO. Do you think you will get this CEO E se nna ke position le teng. when I am still here? Ba bang ba bona Some of them, ba la ba le tshella difula. they, Ba le they ba le tshella sprinkled this, difula. they sprinkled this traditional Empa le medicine. la khona la tlola. Le la khona go tlola. You managed to jump Hobane atha Elroy. because God who sees E you, modimo o le bone. Modimo, God Ha o has seen tlo you. khutlela ka pa o so khutletse. When you go back or gone Ba back, plenne ka wena. as they have planned for you, Lentswe le re go seng hona. the word says this morning, Atha Elroy. God who sees When you, I walk in that office, o tsamaye mo maemong ao. ke lo kena ka hare go yona. I am going to get this. Ha hona ntwe tla nsisinya. Nothing is going to Ha hona ntwe tla ntshwara. nothing is going to Hobane atha Elroy. because Modimo Modimo ya mponang. God who O sees tla you, nkgona ke fete. Seemong se ke leng ka hare go sona. He will help me in the position I find myself in. If God was able Ha Modimo a ne a kgona go fetisa kgetlong la pele,
to let you pass the first o time. tlo hlola ke nkgetholla ho fetisa. What is going to be different the second time? When they talk, Ha ba bua, as I always say, ya ka ke tlwaetse ho bua. as my philosophy says, Ya ka ke tlwaetse ho bua. when they talk, Ha ba bua, let them talk. a ba bue. When they talk, Ha ba bua, you walk. wa And tsamaya. then wa ba sheba You look at them and smile and smile. and say, talk guys. Bolelang. I go forward. Ke ya ko pele. I don't have time. Ha ke na nako Ya dintho for this se etsahalang ka morao. that is happening Ke na behind le my back. nako I have ya time dintho se for, etsahalang ka pele. for things that are Hobane happening in Ata front ele of me. roi Ke Modimo o ya mpona, mpona in that situation. who sees me in this situation. Ha re tlo feta selalong sa letsatsi. As we go to the Holy Communion, Jesu Kriste le ena a lla sefapanong. Jesus Christ on the cross. Modimo ntahletse. God, why have you forsaken me? Ho ka etsahala re kwe mantswe o wa buang hoseng ho. It might happen you saying the very same words. Hore Modimo o ntahletse. Saying, God, why have you forsaken me? Ha re tlo feta selalong se halalelang. As we go to the Holy Communion, Madi ana tsholwa sefapanong. the blood that was dripping from the E ne le cross, mantswe a Ata ele roi. it was the words of God who Hore sees me, Modimo wa re bona. that God sees us. Le bogobe bo go tlo bongwathang. The bread that we are going to break, Ke mmele o ileng wa hlabua. it is the body that was pierced, Wa hlabua ka mefutafuta. that was pierced several Ke mmele o times. ileng wa lahlelwa miutlwa. It is the body that was thorn into Ya thorns, utlwa bohloko. that was hurting. Empa in that situation, Empa mo maemong ha o ao, tlo feta selalong se halalelang. as you're going to have this O tla bo Holy bua Communion, lentswe. you will get the Ke tlo ya ho word. sona ke lokolohile. Go to that evil Hobane free Ata heart. ele roi. Modimo o Modimo mpona. wa mpona. God who sees Ha se me. fihla ka hare ho wena. When it gets into Ha o you, dumela. if you believe, Selalo sena ha ba se roba. or when you break it, Moruti ha re ka ka bona bosiu bo. when Murutu says A in ileng a that etwa evening ka bona. that he was O betrayed, la nka bohobe. took a A bread bo hlephola. and break it. Ba tlo bo hlephola. After breaking Le it, wena hoseng ha letsatsi. even you this Mo ba morning, dutseng teng. where you Ba are kgaohane seated, ka wena. they are Ba talking bue about ka you. wena. They are talking Ba about tshehe ka wena. They are laughing Empa about ha o feta mona. when you get to O the tlo end. bua lentswe. Just say the word. Ata ele roi. God who sees Ya me. mponang. Modimo o O tla mpona. mpona. God who Mme sees re me. tla reha tafole ena. When this table, Sediba sa Ata ele roi. Modimo yo Mo re mpona. nwang madi teng. Where we drink Mo the re blood, hlatswang teng. where it comes from. Ata ele roi. Modimo yo Modimo mpona. ya re bonang. God who sees us. Mo o leng teng. Where you are seated. When you walk out of that door. Ha o tswa ka hare ho monyako, How tswa ka lebati lela? o bue taba e ntjha. Say something new. O bine sefela ke ngwana hao. Saying this song, I am your child. Ka hare ho maemo a bophelo. Inside the situation of In life. that pain you find yourself. We pumane. We tapelle. O ifumana o le ka hare ho yona. In the position you find yourself in, O bua mantswe a gore, you say the following words. Ata ele roi. Modimo o mpona. When you walk out of that door, Ha o tswa ka lebati lela, o tlo tswa ka mantswe. you're going to go out with words. Ata ele roi. God who sees me. When you walk out of that gate, you drive Ha o out of that tswa ka gate ela, o tlo bua lentswe. you are going to say a word. Ata ele roi. Modimo o mpona. When they have planned, Ba ho rulaganyeditse. di-plan tsa bona di ka se sebetse. Their plans will not work Hobane o bua lentswe. because you're saying the word. Ata ele roi. Modimo o mpona. When you go to that desk, Ha o ya ko temaneng eo, my beautiful young people, basha ba ka ba batle. ha January, February, dikolo di bula. When the schools reopen in When January, when February, the universities open, when the university di bulwa, mohlomong o lo repeat certain modules. maybe o ne o boeletsa di-module tse di rileng, Don't feel sorry, o se ke wa ikobonya. as I have said. Se ka seo ke se It botseng, is a lesson learned. ke thuto e o ithutileng. When you walk in those gates, Ha o tsena ka diheke tseo, bua lentswe. just say the word. Ata ele roi.
The God who sees me. Because I know where I'm coming back Ke a from. itse ko ke tswang, I don't know where I'm going. ha ke itse ko ke yang. But how bua lentswe But as you say this way, a thaele roi. the God who sees me, Dintho di tlo buleha. everything will open up for you. Ha o bua lentswe When you say this way, tsohle tse kwalehileng everything that was closed di tlo buleha. will open up. Ha o bua lentswe When you say this way, tsohle ba o theileng ka tsona. the traps that they have set up for All you, weapon formed against you. dikhabano tso tsotlhe tseo ba o lokiseditseng Ha e no tsona, etsa letho. they will do nothing to Hobane o bua you lentswe because you're saying the way. a thaele roi. The God who sees me. O le bue le bosiba ha o robala. You must say it even tonight when you go to sleep. O le bue le hoseng ha o tsoha. Even in the morning when you wake up. Ntate Montla o le bue la o fihla ka re office. Tate Moruti, even when you get into the office, say it. Mamoruti o le bua ha o hula bomme ba CWM. Mamuruti, as you lead CWM. Mamoruti le wena ha o hula bomme o bue lentswe. Mamuruti, as you lead Bomme, say it. Ele roi. Mudimo ompona. Church Council of Akasia Lekgotla la kereke la ha le Akasia. qala ho hula setjhaba 2024-2025. As you lead the nation this year, Buang lentswe just say the word. a thaele roi. Mudimo ompona. Mekgatlo ka kakaretso All ministries, ha le lo bula dibuka tsa lona. as you open your books, Buang mantswe just lentswe say the word. a thaele roi. The God who sees me. Amen. Amen. Are rapele modimo wa rona ka lebaka la Jesu Kriste mmabaledi wa maphelo a rona wena tata matsholo modimo ya moholoholo modimo wa boholong ba rona mmabaledi wa rona hoseng ha letsatsi ha re phethela taba ya lentswe la hao Jehova re a leboha ibile ra ho mema hoseng hona lentswe le finyelle dipelong tsa bana ba hao Jehova ba le utlwileng hobane ine le wena yana ileng sebedi yana nrumme modimo holo ba se sebediswa Jehova lentswe le fihlile ka hare ho bana ba hao ha di etse meka le mehlolo ha di etse mehlolo Jehova maphelong a bona ha ba tsebe hore wena o modimo ya sa hloleng ke letho o modimo ba le ba re tseba modimo o phunyeletsa o tla phunyeletsa maemong a hobane wa ba bona dilello tsa bona dikeledi tsa bona ha dikeleketla marameng Jehova kwena tsebang boima le mathata a bona hlonolofatsa phutho ena Jehova boimeng ba bona modimo malapeng a bona ko bohle mo ba phelang teng le khotla Jehova natlafatsa batho ba hao Jehova hobane lentswe le re ha o batla go natlafala o tla natlafala lebitso la ntate le la mora le la moya o halelelang amen Amen. re khutlisetsa dintho ho mo ruti wa sebaka ka sefela se tla rutswa.
karolong ya rona ya bobedi a re bine re itukisetse selallo sa rona ka ho bina Hosanna 158 itukiseng lona bohle. Are dula fase jwale ke tlo kopa ba dula ditulo ba mekgatlo CWL, CWM, CMM, CYM ba tle ba tumele tafoleng ya selallo le moruti wa rona ha re bina temana ya boraro le ya bone ya sefela seo. Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste re tlo kena selalong se halalelang mo ka sona re tla fumanang molaetsa wa rona o ya ka mo o tlhopisitsweng le formulary ya rona o ya ka mo o tlhopisitsweng ke kereke ya rona o ya ka formulary ya rona e baleya ka tsela ena. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kriste mamelang mantswe ya hlomo ya selallo se halalelang sa morena wa rona Jesu Kriste ka mo moalaledi moapostola Paulos a se hlalosang ka teng lengwalong la hae la pele la bakurante. Re tlo kena selallong sena ka ho bina Hosanna 170 temana ya pele ya sefela seo. Hosanna 170.
mantswe a re nna ke amoetse ho morena seo ke se neilweng sona e le hore ka bosiu bo morena Jesu a ekwang ka ona o ile a nka bohobe a leboha a bongwatha a re hona ke mmele wa ka o fanweng ka baka la lona etsang hona o nkgopola ka morao ka mokgwa jwalo ha ba se balaletse a nka senwelo a re senwelo sena a phahamisa senwelo a re senwelo sena ke selekane se setjha se tiiswang ka madi a ka ka mehla le enwa le etsa jwalo o nkgopola ka mehla le ja bohobe mme le bonwa mme le tlaleletsa le senwelo sena le phatlalatsa lefu la morena ho fihlela a kgutla temana ya bobedi ya 170. Ka mantswe ana re ruta hore Kreste o laetse badumedi ba hae kaofela hore ba mo hopole ka ho keteka selallo o hlomile bohobe bona le senwelo sena e le teboho le kgopotso e tshepahalang ka mehla ha o ngwatha bohobe ka pela mahlo a rona mme re bo eja le ha re qatseletsa veine mme re enwa Kreste wa re ruta le ho tiisa hore ka ho rena o fana ka mmele wa hae o thakgisitsweng le madi a hae a tsholohileng e leng sejo sa nnete le seno sa nnete o isa bophelong bo sa feleng ka tumelo re ka amohela Kreste ka sebele tafoleng ya hae e leng sejo sa lehodimo sa nnete tabeng tse re tlamehile re ithute tsona tabeng ya pele ke ena e reng kore Kreste o tiisa hore o ile a iketsa hang sehlabelo sa rona sefapanong sehlabelo sena sa Kreste ke motheo nosi le sediba se le seng sa ho pholoso ha rona teng Kreste ke sejo sa nnete le seno sa nnete sa bophelo bo sa feleng le meya ya rona e lapileng e nyorilweng hobane ka lefu la hae Kreste o tlositse sesosa sa ho lapa le sa ho tshwenyeha ha rona ho sa feleng e leng sebe temana ya boraro o re tlamahanya le yena molopolli wa rona ya phahamisitsweng ya dutseng letsong le letona la modimo ntate ya matla otlhe hobane ka lefu la hae o re ruetse moya o phedisang hore ka moya ona re be le kopano ya nnete le yena ka hona re ka ba le kabelo leruong la hae e leng toka le kganya le bophelo bo sa feleng o ya ka buka ya Bakorinte ba pele kgaolong ya 10 o feta moo ka moya ona o re tlamahanya le lerato la boena re le ditho tsa mmele o le mong bongweng bona re bo bontsha ka diketso e seng ka dipuo fela temaneng ya bone
nya boraro gore Kriste o tiisa gore o tla gutla re ka mo lebelela o gutla lehodimong mme re ka tsamaya tebellong ena re tshidiseile matsatsing otlhe ya go phela ga rona motlhang a fitlhang re tla ja re nwe le yena tafoleng ya hae mmusong wa hae wa mehla yotlhe ka baka leo le ntse le reng o lehlonolo ba memetsweng mokete wa dijo wa lenyalo la konyana temaneng ya botlhano. Bana la barutwa ba morena wa rona Jesu Kriste ebile o bohlokwa hore re utlwisise taba tseo moapostola Paulos a rutang ka tsona ka baka leo mang kapa mang ya jang bohobe ba morena kapa ya nwang senwelo sa morena ka mokgwa o sa lokang o tla ba sitwela mmele le madi ya morena ka hoo motho ka mong a ka itekole pele ebe hona jang bohobe bo mme ya nwang senwelo seo ya jang le ya nwang a sa kgetholle hore ke mmele wa morena o ipitsetsa ka tlholo ke hore dipontshong le ditiisong tsena tsa morena di ka amohelwa fela ka tumelo ya nnete ka baka leo e mong le e mong wa rona ka gona a lekole letswalo la hae hore na o na le tumelo e jwalo ya nnete na le hore ho tloha jwale o ikemiseditse ka bophelo ba hae o bontsha modimo tebong ya nnete le ho tsamaya ka toka ka pele ya sefatlhego sa modimo na ka nqa e nngwe ba sa ikutlweng jwalo dipelong tsa bona ba itjella le ho inwella tsuo ya bona ka baka leo re kgalemela batho ba jwalo ho ya ka taelo ya Kriste le ya moapostola Paulos hore ba seke ba atamela tafola ya morena hobane moputso wa sebe ke lefu re bolella ba jwalo hore ba ntse ba itiisetsa dibeng tseo ha bana kabelo mmusong wa Kriste empa ka ho rialo ha re rutwe hore ba atamelang selallong sa morena ke bao fela ba senang sebe hobane a fela o inyatsetsa dibe tsa rona ka dipelo tsa rona tsotlhe ebile le takatso ya rona o lwantsha o se dumele ha rona le ho phela ho ya ka molao yohle ya modimo re ka ba le tiisetso ya hore modimo o a re rata ebile o a re amohela ka mohaong wa hae ka mokgwa ona o rata o re etsa ba tshwanelang ke sejo le seno sena sa lehodimo e leng hore re mo amohele mmusong wa morena ha re tadima buka ya moapostola Paulos bukeng ya Bakorante o re fela ba inyatsitseng ba tumele tafoleng ya selallo ha motho a lapile ka boyena o tla ja lapeng la hae hobane ke fela ba amohelang hore Kriste o na le bona temaneng ya 6 verse 6. Re rapela modimo ntate wa lereko re a o rapela hore selallo sena o sebetse dipelong tsa rona ka moya wa hao o halalelang
hore re nne re ineele mora wa hao Jesu Kriste ka tshepo e tletseng. A ko re nee hore dipelo tsa rona tse imetsweng, tse saretsweng, di ke di fepuwe ka mmele wa hae, di tlatsuwe ka madi a hae ka matla le ka moya o halalelang. Ka yena ka sebele, hobane e le Modimo wa nnete le motho wa nnete, bobe bonnosi ba lehodimo. Modimo wa rona a ko re thuse hore se tlhole re phela dibeng tsa rona, empa ebe yena ya re phele ka a phelang ka hare ho rona, le rona re be ka hare ho yena. A ko etse hore re be bana ba nang le kabelo testamenteng e ntjha ya mehla yotlhe le selekane sa mohau. Re thuse hore re se tlhole re belela hore o tla nne a be ntata rona ya mohau, ya kekeng a re balla dibe tsa rona, le hore o tla nne a re balle dintho tsotlhe tse tlhokehang mmeleng le moyeng wa rona, hobane re le maja lefa hae. A ko re sitse ka mohau wa hao, o re inkele sefapano sa rona, re tshedisehile, re itele, mme re pake moloki wa rona e leng Jesu Kriste. Re thuse hore mohlomong mo maphelong a rona ha re ka sitelwa le teng re kope tshwarelo ho yena, hobane ke yena fela ya tla re hauhelang. Mohlang o Kriste a tlang kgutla, re dumele hoba o tla fetola tse lefaseng, hobane e tla be le mmele o sa shwang, e le mmele o tsuileng wa Kriste o tlotlehang. Re utlwa Modimo wa rona ntata mohau ka Jesu Kriste, o re tlhonolofatse, o hleke dibe tsotlhe tafoleng ya hao ya selallo. Amen. A re etseng boipolelo ba tumelo ya Kriste. Hosanna 176, sempete wena ya ratehang moloki wa ka. Temana tse pedi tsa sefela seo a be re dula fatshe. Motsotsong ona a re atumela tafoleng ena ya selallo, ke tlo mema botlhe ba nang le toka le matshwanedi le ho ya ka moo moya o balaelang ka teng, o atumela selallong sena. E mong le e mong a ke a hleke pelo ya hae,
hore na wa tshwanela ho ka kena tafoleng ena ya selallo. A re bina Hosanna kenang bohle ba ka se sa le teng. Ka tsatsing leo la mokete wa selallo ha re kena ke kopa re kene ka ho hopola bana ba borona. Ka tadima tafoleng mona o teng setulo se senang motho kampa se sa dulwang ke motho. Re hopola bana ba borona ba sa kgonang ho fihla tafoleng ya selallo. Re ja le bona re hopola bana ba borona ba leng phateng tse tjhesang. Re hopola bana ba borona ba leng ditronkong. Hape re hopola bana ba borona ba seng ka lerato le ho lakatsa bona ba ntseng ba le mesebetsing. Ha re kena selallong sena re ba hopole. Hobane ka letsatsi leo o ile a nka bohobe a bo ngwatha a re bohobe bona ke mmele wa Kreste. A re nkang leje ka hona a le ja bohobe bona le tlabe le hopola mmele o tlhagisitsweng wa morena. Ha re tlo kena tshebeletsong ya rona ya selallo se halalelang. Ke re ko ha re kena tshebeletsong ya selallo re ke re imamele. Hobane ke mo apostola Paulus hore ha ona ya tatileng. Ebile ha ona ya lapileng. Re lapile fela moyeng ya rona. Ha re tlo bina Hosanna 168 ya pele.
Ke rata re tadime Golgotha mo mmele wa mora motho o tlhagiswang teng. Ke rata o tadime Golgotha hobane ke mmele o senang molato. Mmele o utlwisang botlhoko ka lebaka la dibe tsa rona. Mmele o utlwisang botlhoko ka lebaka la ho tlhoka kutlwisiso a ka le wena. Ha re ja bohobe bona re opele mmele o wa mora motho. Hobane ke ona fela kopanyo le mmuso wa Modimo. Moo re ka amohelang hoba o robetswe dibeng tsa rona. A re tadimeng Golgotha. A re jeng. Amen. A re duleng fatshe. Ka morao ha moo o nkile senwelo a se phahamisa, a re senwelo sena ke madi a ka a tsholletsweng ka lebaka la lona. Ka ona nkang lenwe ka mehla ha le nwa veine ena, le hopole madi a morena wa rona Jesu Kriste a tsholletsweng ka lebaka la ho tlhoka kutlwisiso a ka le wena. Hobane nna le wena bophelong ba rona re le batho, ha re ya ka ra utlwisisa hoba Kriste o teng, ya ba o tlhoka nnete ya rona. Re etsa hoo ka hore madi a hae a tshollwe. A re bineng Hosanna 175, or maybe e nepahetseng ke 16. Oh, e ba nyorilweng. Okay, 161.
165 di kelekisi ne di shotile 165 le tla re inela matsoho metsing. Mara a re bineng e re e tsebang e nngwe he.
Ke rata a re qetile ho ja bohobe e be re phahamisa mahlo a rona re tadima madi a tsholohang sefahlehong sa morwa motho, re tadime madi a keleketlang magameng la morena wa rona Jesu Kristus, a tsholohang a sena molato a hlatswa dibe tsa rona. Ha re kena veineng ena re nwa veine ena re tlatseletsa, re hopole ha re tlatseletse veine empa re tlatseletsa madi a tsholotsweng, madi a senang molato. Ke rata o tadime madi a jwalo ka keledi legameng, madi a tswang a sena molato, a re tadimeng ho sefahlego sa Kriste. A re nweng. Amen. A duleng fatshe. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kriste, o ya ka tshebediso kampo tsamaiso e ke e boneng hona jwale, ba ka ba le teng ba mohlomong bohobe ba fitileng ka phoso. Ha o tsoha o tla tempeleng hoseng ona, o tletse Kriste, o tletse wena le lelapa la hao le pelo ya hao le motswadi wa hao le bana ba hao. Jwale ke kopa o eme ka maoto e ka ba bohobe bo fitile ka phoso. Re tla tla ho wena, o se ke wa tshaba motho, ha wa tlela motho eo. Ha re bina, ke tla be ke tsamaisa bohobe o bao ba fitileng ka phoso. Lema
ka tsela e jwalo tlhomo e ka ba le teng eo veine e mo fetileng ka phoso ke kopa eme re tla itlisa ho yena ha veine e o fetile ka phoso a re etseng jwalo a ke tsamaisa veine moruti moshwadiba o tla re lebohela ka thapelo a re rapele oho modimo o matla ohle tata ya lereko ya o leboha ka dipelo tsohle hobane ka mohau wa hao o senang moedi o re file mora wa hao ya tswetsweng a notsi ho ba mmuelli le sehlabelo bakeng sa dibi tsa rona le ho ba sejo le seno sa bophelo bo sa feleng re a o leboha ha o re nea tumelo ya nnete eo ka yona re amediswang dimpho tsena jwale re rata ho ipha wena ka mmele le moya e be sehlabelo sa tebogo ka matsatsi ohle a ho phela ha rona re a o kopa hore ka tshebetso ya moya o halalelang selallo sena se be ditholwana e le hore ka letsatsi le leng le le leng re nne re tswelle pele tumelong ya nnete le phodisong le Kreste re kopa tsena ka yena mora wa hao ya ratehang Jesu Kriste morena wa rona amen a re bina re dula fatshe jwalo lekgotla le tla be le koleka dikelekisi ha ba koleka dikelekisi ke kopa le ka nako e le nngwe ba koleke le ya koleke ya selallo ka nako e le nngwe tla be re kgutlisetsa ho finance ya rona ha re etsa jwale a re bineng pina e matla re bineng ke a tseba ne re le selallong re sa bete biti jwale ha re bineng Sharp.